अहानबदा मरोइबा पाउ तरागा निपालक सुबा लोक सभा की मिखलदा माई पाक्तुना नौना खलखरबा मणिपुर की एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम अमदी अल्फ्रेड कांगम ऑथर ngasi wasak लौख्रे मणिपुर अचुब वयल चथबियु अमदी लेपाक असिबु कनबियु हाइना एमपी अल्फ्रेड कांगम ऑथर ना पार्लियामेंट फोंदोख्रे अमदी ड्रग्स चाननब पैसा पियु यादे हाइबगिदमक ड्रग्स एडिक्ट ओइरब मचानुपाना महाकी अपोपी ममाबु हाटख्रे तरामना ओक्चरी ममी टीवी ने संदोक सभा मणिपुर की ओइबा मपाउसिंग मिएंग तामिनसे पाउ पिजरी बी अहाक सिंगामयुम समीना शेख पाउ संदोक न पिजरी तरागा निपालक सुबल लोक सभा की मिखलदा माई पाक्तुना नौना खलखरबा मणिपुर की एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम अमदी अल्फ्रेड कांगम ऑथर ngasi wasak लौख्रे तरागा निपालक सुबल लोक सभा की मिखलदा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की टिकेट माई पाक्तुना मणिपुर इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री अमदी आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम अमदी अल्फ्रेड कांगम ऑथर ngasi तरागा निपालक सुबल लोक सभा की निनी चंब पार्लियामेंट्री सेशन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओइबगी wasak लौख्रे इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम नंगसे wasak लौबगी थौरम अदुदा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की मकोक थोंबा लुचिंबा राहुल गांधी यावना कांग्रेस एमपी सिंगना होगतुना महापु पुकनिंग थौगतपा ओइना लेपखतुना इकाइकुमनबा उत्पगा लोइनना मणिपुर हाइबा खोलाव लाउदुना पार्लियामेंट हाउस अदु पुमनिन निनकी अमसोंग डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना खुद्दा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की लाइरिक पाइदुना इमालोंदा तैबंगपान सेंबीबा सीदबा मपुबु पंदुना महाकी wasak लौबगी हौदोकपगा लोइनेना इमा लेपाकनी याइफरे मणिपुर इमाना याइफरे हाइबा वफम थमदुना महाकी wasak लौबगी थौरम अदु लोइसिनखे आई अंगोमचा बिमोल अकोइजम लोक सभा की थौबुरोय मिसक अमोइना खनबिरकलबा मरमना अहागना ताइबंग पालबु सेंबी साबिबा सीदबा मपुबु पंजदुना wasak सरी मदुदी आइन लिंख्रबा भारत के लेंगाक लोन चनपथापु आइना तसेंगना थाजबा अमदी पुकनिंग सेंगना निंगजबा उच्चगनी लोइनना भारत के निंगतंबा अमदी अमत्तो ओइबा सक्तंबो आइना योखतचगनी अमसुंग आइना पाइखतकदौरिबा लौखतकदौरिबा इथौदांग सिंग पुकचेल सेंगना पांगथोकचगनी जय हिंद इमा लेपाकना याइफरे मणिपुर इमाना याइफरे I, Alfred Kangam Shangshakwoshi Arthur, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Manipur mein nyay dilaiye, desh bachaiye. Thank you. मणिपुर अचुब वयल चथबियु अमदी लेपाक असिबु कनबियु हाइना एमपी अल्फ्रेड कांगम ऑथर पार्लियामेंट फोंदोख्रे तरागा निपालक सुबल लोक सभा की मिखलदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा आईएनसी की टिकेट माई पाक्तुना आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमपी अल्फ्रेड कांगम ऑथर ngasi तरागा निपालक सुबल लोक सभा की निनी चंबा पार्लियामेंट्री सेशन दा wasak लौबगी थौरमदा मणिपुर अचुब वयल चथबियु अमदी लेपाक असिबु कनबियु हाइना महाकी wasak लौबगी थौरम अदु लोइसिनख्रे ड्रग्स चाननब पैसा पियु यादे हाइबगिदमक ड्रग्स एडिक्ट ओइरब मचानुपाना महाकी अपोपी ममाबु हाटख्रे ताबदा अंगकपा अमदी मिपाइनिंगाय ओइबा थौदोक असि आसाम की कोकराझार वार्ड नंबर 8 मुइदे रोखोदा थोखिबनी मसागी खुत्ता लेखिद्रबा ममा अदुगी ममिंग प्रोफेसर नगेन ब्रह्मा कौवे मसागी सही 34 सुरे हाइरी महाक कोकराझार की गवर्नमेंट कॉलेज ता प्रिंसिपल ओइना थौपुरंबदगी रिटायर तौरबी मियोय अमनी थौदोक असिदा मरु ओइना चेनरीबा महाकी मचानुपा अदुगी ममिंग पादोपानी ब्रह्मा कौवे महाक मतम कयागी ममांगदगी ड्रग्स चादुना ड्रग्स लाइचुरबा मियोय अमनी हाइरी करीगुंबा अकनबा पोसक अमना लाइखिद्रबा ममा अदुगी मकोकता थोंखिबगी दाखफम लेरमी हाइना पुलिस की रिपोर्ट अमना फोंदोरक्ली
Madhya Pradesh ki Chief Minister Mohan Yadav na mahak amadi mahaki cabinet minister sing na masagi income tax masagi lanai sangkhau dagi income tax thi bahai na cabinet meeting da pangthok puthok tuna lepnakre Hariba wafam sing asi pangmi singa unabada mahak na phongdokhibani ningsing bayabadi haukiba ingsok lising amaga chamapon humputara nithoi gi matamdudadi government na hariba income tax sing asi government ki treasurer dagi thiduna lakhibani Security Force na district anida thiba humbagi thabak sathabada yamlaba kuchu kutlai kya fagat pangam khibaga loinana bankar ama thugaiduna mangan tahan kre Imphal West district ki manung chanba kadang panda security force na thiba humbagi thabak sathabada heckler and coast assault rifle ama SLR ama carbine ama .32 pistol ahum 9mm pistol ama 12 inch single barrel ahum fagat pangambata natana bankar ama thugaiduna mangan tahan kre hari Amaromda Imphal East District ki manung chanba tera karongda security force na thi bahumbagi thabak sathabada country made rifle ani height E36 hand grenade manga detonator mari stun grenade ama amasung tear gas cell ani fagat pangamle hairi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi thauram handak sahi gi oina su lamyan ba irabot Memorial Integrated Trust Limit Manipur na sinduna Psychiatric Society Manipur State Branch Department of Psychiatry Janims amade Empowering Transability ETA ga punna kusam naduna Janims gi conference hall da pangthokani haina Limit Manipur gi Publicity Secretary Sitaniya komna media da thador paserol amana hairakle Zerola sina makatara duna hai limit na mayai ka basinja singi mayok ta lep tuna iraisa sing mikap thokala si haiba thimda anti drug scam ama mass awareness program ama changsin ba horamba ado laipaki oiba achauba isu ama laikhibana maram oiraga matam khra lep durabaso amuk ana makata na chathaba hauragani hairi loina na hairiba hiram asida thoidok hendok labalam asigi matang da khara khang hairaba mioi singna su wakalgi oiba mateng pibiyo haina limit ki makai dagi phongdorakle Haukiba me tha amasung chatliba tha asigi hawgalakpada len yawba akanba nonglei nungsitna lamdam asigi mapam kayada ising isau thokpadagi amang ata kaya thokhibagi chaina poktringai haujikna lau singu bagi thabak hawba matam asida ising phangdabagi lawmi sing amuk awaba mayoknare Amaromda Manipur lenga ki lau singu loisangna chahi khudingi pre kharif amadi kharif ki phaudi amadi urea har pirambado handak sahi gidi amata pibi dare lau singu loisangna lawmi singi damok paikhat pe scheme khuding mak handak sahi asidadi amata paikhat pa udare haujik suriba nong asina lau panabagi darkar oiribe ising phangba ngamdabanina Thobal district ki laukon ayamba lau panaba ngamnadari adumakpuk khara kutpa amadi ithai lakhongi khudong saba leiba mafom kharada lawon hunnaba amadi pampel hunba kharadi yaunare amaromda mafauda leiba damgi left canal dagi Thobal district Thobal canal da piriba ising haujik maki oina Thobal maikaida ising tharakpa lai udre yaripok singa wangthem haudel khetri laikai Thobal nongangkhong ningombam sagol tongba moijing khungi lakhom singda ising piriba canal asi haujik lau sing matam tawraba matam asida canal asibu panariba department haujik phawbagi ising thanabagi thawrang paikhatpa ude Thobal da lairiba water resource department ki makhada laiba Thobal project ki sub divisional office to staff sing ka dabana thonglo laga lairi canal asida matam san ising pibi rabadi nong churaktrabasu mamang sahi kayada canal asigi mapalna Thobal district ki tongan ba lawphom kaya lau pana duna phokthok laina lau panaba ngamkhrabani adubo handak sahigi oinadi canal asida ising tharaktrabana maram oiraga lawmi singda lau panabagi thabakta hauba ngamdadana leire hairi All Manipuri United Club Organization Amuko Kaksing District Polo Association KDPA amade Kaksing District United Club Organization Kaduko ahum asina sinduna the first state level open polo tournament haudokpagi thauramda ngarang hianglam wabagai da leiba khulpali therapist ground pangthokre
हौदोकपा असिगा मरी लेनना अहानबा ओइना सानाखिबा ग्राउंड टेंथा पोलो क्लब टीम बी अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पोलो एसोसिएशन टीम ए सानाखी लोइना सानाखिबा अदु टेंथा पोलो क्लब टीम बी ने स्कोर अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पोलो एसोसिएशन टीम ए ने स्कोर 5 फंगदुना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पोलो एसोसिएशन टीम ए ने माई पाखी थौरम अदुदा प्रेसिडेंट ओइना एलांगबम लेंबा मैतै प्रेसिडेंट कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पोलो एसोसिएशन स्पेशल चीफ गेस्ट ओइना प्रोफेसर सी.एच. प्रियोरंजन प्रेसिडेंट मणिपुर पोनी सोसाइटी चीफ गेस्ट ओइना के.एस.एस. धर्मदास सिंह प्रेसिडेंट कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना टी.एच. ताउबा प्रेसिडेंट कादुको एम जयंत कुमार एक्स जिला परिषद मेंबर वबगाई युमनाम हेमचंद एक्स प्रधान वबगाई जीपी एलांगबम राजन एक्स प्रधान हियांगलंबम ग्राम पंचायत डब्ल्यू ब्रोजन एक्स प्रधान वाइखोंग ग्राम पंचायत ई रंजना एक्स जिला परिषद मेंबर हियांगलंबम छोरोखाइबम बोबो सोशल वर्कर एलांगबम बोरमनी सोशल वर्कर वक्रमबम रोमीचंद्रा एएसआई मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट एम बिमोल चाल प्रेसिडेंट ऑल मणिपुर यूनाइटेड फिश फार्मर एसोसिएशन मथंग सिटना हुइड्रोंग किस्वारजित प्रेसिडेंट काट वबगाइना सरुक यादुना पांगथोखी थरम असिगा मरी लेनना मणिपुर पोनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट प्रोफेसर सी.एच. प्रियोरंजन सिंहाना फोंदोखिबदा मलेंगी थाक्ता पोलो हाइना सखंगनरक्लिबा असि अखोइगी नाट सगोल कांगजै अमसुंग अखोइगी इसागा लोइनदुना लैबा जोलॉजिकल हिस्ट्री असिना मैतै सिंगी मणिपुर की लैंडमार्क खुदिंगमकु मखोइना मार्क तौगनी मरम अदुना अखोइगी कल्चर कंदबा यादे हाइखी सगोन कांजै सानबा मतम नत्तबा मतम लांग तबा मतम दना सगोल असी युमदा लैरो सजिक सादन लेजगनी लांग चंगनी नसीदी मैतै सगोल मणिपुरी पोनी मुत्सल लकदोरे चातुक चातुक तनी हेंद्रे अदुना नसी अखोइगी नाट तुकन बहाइसे सिदा असिगुम्बा पोलो टूर्नामेंट से तौर कांदनी सगोन सिंह सिबु पिटली आंगांग सिंह असि लैरिबा नहारो सिंह इंदु सगोन मु उदमा मतंद कहा खिनी अतंबा हाइबु नाइदना अदुम सगोन सानरे मु ओइनो भावदा एखोइगी दिनसि ई तोर यावरगन अदुना नसी एखोइ दगी तखेनगी मैतैगी पुवारीबु मसक थोकना मियामदा सक ताकपदा चावना थौदांग लौबीरंबा लैखिद्रबा सनख्या राजकुमार कमालजीत की कुनमाथोई सुबा नोंगा कुमोन थौरंग ngarang मरुप की संगाइदा हाइकत लैकत तमदुना पांगथोक्रे अहल ओइरबा सकनाइरबा कवि नोंसा ताबम निरंजन दुत्ताना थौरम मपु ओइदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा मणिपुरी साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट एल बीरमंगल त्रिपुरा लेंगा की ICA लुइसंगी पोथारबा असिस्टेंट डायरेक्टर एल कुमार साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की मणिपुर लैंग्वेज बोर्ड के मेंबर खोइस्नाम बिरोलाना मिथुंगलन ओइदुना सरुक याकी थौरम अदु मरुप पाउचे की जॉइंट एडिटर RK तरुणजितना तराम ओपगी वरोद पीखी मैरा चुखतुना मिनट अनि तुमिना लेप्तुना इकाई खुमनबो उतके मथंगदा लैखिद्रबा सनख्या कमालजीत की मरमदा मिथुंगलेन सिंह अमसोंग परिषद की जनरल सेक्रेटरी TS नील कुमार परिषद की मेंबर एल मीना देवी सनसम ओंगवी उमासु वांगांकी अरोइबदा सनख्याबु सैथारगा तोपसुबम जोगेंद्रो एल मीना देवी KS बिरोला सीजा मोलिना KS साबिया सनसम ओंगबी उमा नेप्रम मधुमिता एन निरंजना सरेंग पाथोके पनबा याबदी चटलिबा सही लिसिंग अनि कुन मरीदा सनख्या असिगी चही चामा सुबा मपोक कुमोनसु लाक्लिबा अगस्त 9 दा पांगथोकदौरी मणिपुर पुलिस रूम थादोरपा चेरोल अमदा मणिपुर की चिंग अमसुंग तमदा सेक्यूरिटी फोर्स न थीबा हुंबगी थबक चथखरे हाइरी हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा नेशनल हाईवे 38 अमदी नेशनल हाईवे एनीदा लमदम असिगे तंगाई फदना चाना थकनबा अमदी पोसै पुसिलकपा गाड़ी हुंफुमरी अमदी चनीगा 15 हाइरिबा नेशनल हाईवे असिदा पुसिलके हाइरी मखा ताना पोचै पुबा गाड़ी चथोक चसिन याननबा सेक्यूरिटी फोर्स खुदोंग थिनिंगाई ओइबा मफमसिंगदा सक्सेन थवरांग लौखटखरे मणिपुर की चिंग अमसुंग तमदा पुन्ना चेक पॉइंट चामगा कुलहुमदोय थमदुना अचत अवोकसिंग चेक तौबदा चिंगनबा मियोय 35 ngakpigani मौद्रा मंगा फागतुना वहंग पाउंग चथकी हाइरी
Bisnupur District Women's Branch की मखादा ngarang kunmari June की kunmari nungtil pung ahum taba matamda Bisnupur Ward number 9 da leiba Saikom Ibemhal Devi की yumda RK Ashalata Devi Fox mai Bisnupur District Branch की President na preside tawduna miyam की oiba mirep mifam ama pangthokre Hariba mifam asida yamna kupna khana nainarba matungda tongan ba sifam singda senthok lehanaba amasung Sakhot Thaurangi Thabak Sing Mapung Phana Pangthokpa ngamnabagi branch asigi makhada FOCS Fox Women Wings Bisnupur Ward number 9 haina mingthonba unit ama hangdokre unit asigi thaupugadaba singdi SI Sundari Devi President KSI Sonia Devi Vice President KS Komola Devi General Secretary S Romita Devi Joint Secretary N Josila Treasurer N Zinawi Assistant Treasurer Laitonjam Susila Publicity Secretary Laisham Soha Assistant Publicity Secretary amasung Advisor oina L Mema Devi L Yaimabi Devi L Puspalata Devi TS Memto B Devi ni hairi hairiba sing asina nauna hangdokliba unit asigi thaupunaba khalakre hairi unit hangdokpagi thoram aduda Fox Head Office ke Vice President BM Yaimasana amadi Secretary General Secretary Angom Punil Bisnupur District Committee Secretary General Anita Lamdam asida Pathok Chalthokpa marang kaina puthoktuna wata padaba lamdam ama karamna ohengadage haibagi matangda wangangki Mayang Impal na ngasi mayay lambigi oina ahal oiraba oirabi kanalay jadrabi yauna miyoy kunitoy romda pensin oina selgi mateng yentoktuna ikay kumnaba utkre Pisak Masa Vidya Mandir Mayang Impal da pangthokiba thoram aduda club asigi convener Thaudam Oken Singna piriba mateng asi kanalai jadraba singna aruba ana ayek yorokpada selgi mana amadi pangalgi mateng pangba larik tamningba lairaba mahiroi singna lemna larik tamhanba yauna tongan ba thabak thoram sing sathabada pandam thamli haiki haiba pension pibagi thoram asi lising ani kun mathoi dagi horaga wakhalon manaba mayai lambi da leiba miyoi singna satharakpani Ngarang Jiribam District ki Makok Tongba Official amadi Kasar District ki Makok Tongba Official Singapurna Jirigat Kasarda Faminaduna Hazuk Jiribam da oiriba phibam amadi yimlo nabada laiba Jirigat Kasar Assamna Laukhatlaktiba Thabak Thoram Sing Mateng Pangnaduna punna hotna minaduna Santi oinabagi matangda Faminaduna kupna wari sanakre hairi Ngarang unaba aduda Jiribam District ki Maikaidagi ADC TS Manoranjan Singh SDC Headquarter Amit Sagolsem Additional SP Thomas amadi Kasar District ki DC Rohan Kumar Jha IAS SP Numal Mahata APS amadi atai official singsu saruk yaki maru oina Jiribam Manipur amadi Jirigat Assam asi karigumba thodok wathok natraga amana amagi mateng pangminaduna punna chawkhat minanaba amasung santi lainaba haiba wafam asi yauna wari sanaki hairi Jiribam gi ZT Road haraga khangnariba lambi asigi Choto Bekra thongda Marmijo Kuki Jomi indigenous tribal have the right of self-determination to protect their land and natural resource. Deploy central force in Jiribam buffer zone, not in tribal village. Haina state Lami Hairi. Aduga Gaukal Karong the safe tribal land from Maitai Gruch. Haina Thaba state Lamba Asina. Jiribam the Hena Irang Torpayabagi Pibam the Laire Hairi. Amarom Jiribamgi Saizang Amadi. Mongbungda Laukiba Jun Kulumdoi the search operation Taukre Ngarang Su Yarol Pokpida AR CRPF Amadi Manipur Police ki apun batin na search operation Tauki Hairi Adubumi Fam Pun Amasung Kuchu Kutlai Fangbagi Paudi Laite Hairi Laibak asigi banking ki lamda achobo thodang yariba Punjab amadi Sin Bank na chahi taraga taret surakpagi mapok kumon palan thoram ngase saruk ama oina thoram amagi saruk oi ngakpigani thoram gi saruk ama oina bank asigi Thobal branch na Thobal district ki wangbal da laiba senior citizen home da lairiba ahal oiraba oirabi singda athum housing yentoki baga loinana cheng acha atha ki polam sing amadi wheelchair na singba khudol tamrakre Ngarangi thoram adugi matangda Punjab amadi Sin Bank Thobal branch ki manager Maitram Monolatana phongdokhibada bank asigi chamaga tara chuba mapok kumonga mari lainana yamba yamdaba angamba kharadang mateng tawjabani
makha tanasu hena mateng tauba ngamba oijage homda lairiba ima ipa singbo ana ayek yaudana punsi nungsangna laiba ohenbirasanu haiki ngarang homda kudol tamkiba polam sing adudi wheelchair ani sengbek ama amadi atum ahau chana thaknaba polam singni thoram aduda maitram monolata chanu branch manager balat thongam officer Ji Surjamani Sharma amadi banki atai staff sing hongi thapuroi kaya su saruk yaki Assam Laingaki lamda ayaba yaudana lam khopsinduna laisiliba singbo tanthokuna hariba lamsing asi amukhana laingakna sizinaba yanaba pangthokpa large scale eviction drive ta Assam gi Morgaon district ki imung chama lising amaga changwa hena makhoina thajilamba yum thugaiduna tanthokre hairi hariba myoi sing asina lam khopsinduna laisilam liba mafam sing asi reserve forest area amasung railway gi mafam ngaktani hairi Morgaon district ki manung chana laiba Jage road amasung Silbanga Hungangda authority singna drive sathabada imung lising amaga changwarong gi miyoi lising tararom lona yadaba mawongda lairamba thengnabagi logi mateng lauduna makhoida mafam adu thadokuna chatkinaba notice thaki adubo miyoi sing asina notice aduda tharakiba matam yoro fawba matam asi mafam asi thadokuna sattabadagi laingaki maikaidagi bulldozer sijinnaduna ngasi yumsing adu thugaikibani hariba mafam sing asi da lairiba miyoi sing asi hana dagi hauna laingakna chatkinaba khanghanduna lakrabani makhoi gi maikai dagi protest tawduna lakhi haukiba sahida eviction gi khongthang laukhatnaba sem sarakpa matamda miyoi sing asi na akanba mawongda protest tawrakpa dagi eviction tawba ngamdadana laikibani adubu handakti hariba lo thugairaga laisiliba miyoi sing asi gi masing hana dagi saruk hena yamkhatlamba dagi laingakna eviction gi khongthang asi laukhatkibani hairi Miyoi sing asina di laingak na makoida mafam adu thadokuna chatkro haibagi notice thakraba matong makoigi pochai hondokpa di lairadana atopa laifam ama thiba phangdringaida eviction tawraklibasi pende hairi aroibada maroiba pau amuka hanna pijari Taraganipalak suba Lok Sabha gi mikhalda mai paktuna nauna khalakhraba Manipur gi MP Dr. Angomcha Bimol Akoijam amadi Alfred Kangam author ngasi wasak lokre Manipur da achumba whale sathabiyo amadi lebak asibukan biyo haina MP Alfred Kangam author na Parliamentary phongdokre amadi drugs sananaba paisa piyu yade haibagidamak drugs addict oiraba machanupa amana mahaki apokpi mamabu hatkre Hauziki oina Mami TV na sandok saba Manipuri pausing loisinjare makha taba paugidamak Mami TV bu mieng taduna lebiyo